Nyamba narakan kan pungo yang kemuno je ya. Gara-gara game PUBG jaram jadah hanya nak kemuno juga nak. Yang berat kan pungo. Je ko bi be o. Tama darah. Yang kemudian meno gara-gara game PUBG ya dalam jadah na. Hang ke pengaruh teman. Yang model-modelnya jenis ya. Jenis pungo bui kok maju ha. Nah, kayak budi dua kedai. Shotgun kenapa? Ya, kan berat ke pungo kan? Kosong hana. Hana. Iwati mungkin na. Ya, ngon rekan. Rekan dia orang pungo gara-gara game PUBG lah. Orang buka dia mak lama. Ya. Là cái nhỏ thảo an nó bị cái bờ rừng á, mấy mang hết rừng như là cái nhỏ bùng. Anh chưa đất rò mà nhằm ban mô đèn à. Thì lại mang đi mà. Ban budi dua kre. Kamu tuh. Mẹ ra bỏ. Kapu orang kan. Kakek ju. Bên gì đi mãi mà. Nào bên nào. Bên nào đi mà. Kamera dah berat bunga kah? Tak gepak bukan lagi nyo contoh bunga rekan ada main game PUBG ya. Oh, con berat ni orang kawah patung. Nah, dengan kapung orang. Buyu cái trường đang con thi gì đâu mà. Đó mày.
kadu. Tengok tengok. Ada. Aku demai kau, aku demai ya. Aku demai kau ah, lagi karapian ah. Ha? Lagi karapian depan ano? Mana tahu ada boleh go. Ha? Aku demai. Jangan lari kau, peduli kau. Ha? Jangan lari itu dah. Kan mau. Ya. Tu. Apa kira apa? Tadi. Kadu boleh, baik apa kadu? Kadu kena pudi ku timbak lagi. Ini kadu. Mati awak dengan waro. Ini waro dia mati yo cara kam tu me. Kam tu me. Dua nak urang dah dua. Kam tu me kau jangan lari lagi ya kam tu ni kau. Kau tu dia. Jangan lari lagi ya kau tu ni. Power bank. Sana ada water power bank besar. Tadi pagi. Kita penonton ya. Akan mal saja penonton. Benye keluar dia kerja. Boleh ke ni ku. Iu lebe nai tipak kan tu. Nama tu ben nai dua. Ho aku bawa boleh. Aku balik je sama rakan je gede baru pai gede. Bak balik ju je nah, tak apa buat dua ro. Nampak nak tiba game-game pungo je nah. Memang berat ke pungo. Anak cara ali yang lain nyawa kam. Daju tiro nah. Nyawa tiba gara-gara game je. Upah ben beli yo. Kiban. Nyawa na di Sabah nyawa rakan noi Sabah ha. Sandakan Sarawak. Manji dah le dong. Kopi hitam. Kêu cọ lại rồi à? Ngoan kia này đâu. Bữa kia. Cô ta kìa. Để có mai bên cọ. Mà. Đi hết thì đâu mà đi không? Mà tì lưới công ty. Đây rồi cả bắt đi cả nhà cái muốn nặng này hả? Đưa đi rồi. Hệ lâm prang. Và game PUBG nha le na hệ thế chung cũng có gái pi group đi. Mulai group ah. Kau nak cip pegah le tengok kan kiban. Nya kan? Nya kau pegah apa serius oi? Berarti rekan Long Hino adalah Sidro Kani. Nyo pada nyo PU lai deh. Penanggak long rung tetres. Nyo sabuh pelajaran ngeraju ku rung yang main game PUBG. Ilo hana tetres dah hana pengoh dah hana gila. Cuma ilo sengaja aku pegangnyo untuk pelajaran ku rung ni ngak mumpung. Ngak mumpung kepada rakan-rakan yang kamu denak-denak ulamanya yang kaji la kemah aju ataupun yang mengucap-ngucap julam jak ulama petoro julam kupu dah caci maki ulama cuma gara-gara ada bela game game PUBG atra apa atra so dah keun awak awak kafe pegot Ada Yahudi. atra Yahudi pegot gara-garanya ulama tak denak tak cerut
So yang tani ikut dalam dunia menyokong ulama. So ulamanya. Nanduri ulama yang so. Yang tukang pedang kita yo. Yang mana ikut ulama yang so dan ikut. Ma ada, ayah ada kalau dan depa ni. Yang ma ayah ada pak kaki lah. Ha. Yang ma ada kita apa macam ni. Kadang anak main PUBG keraju di ayam main PUBG mah. Kapak kata cok kan. Angka peti-peti awak-awak yang cari ulama maki-maki ulama kaji dah kemah tu. Karena ulamanya adalah penerang kita nyawa mendung. Pengikut kita nyawa putra yang kehendai ulamanya kau betul. Anak salah hali. Puji ke hari PUBG lah ulama. Karena awak main PUBG kadang hendak turidi wate untuk mayang. Wate ada endong. Rela akhlak aji sopan anak le kan. Yang bang-bang anak moral dengar karusa kan. Bang-bang anak dengar dia wate main game kan. Pandai nak kah hentek dalam bunyu. Anak dengar dia. Bang anak dengar dia. Man bangkal lagi yang keraju kamu meleset daripada agama dan keraju penerus-penerus bangsa ataupun khususnya kepada anak Islam. Kah mereka ikut. Kita tengok lagi pun kafe anak buku main game ni ni. Anak muda ni biar tak roi ke main geroi nak. Ditanya tak ikut je main dia ju. Cuma jaga wate. Dan wate nak ulama kecok lagi yang kesimpulan baik tak caci maki. Baik tak cari ulama. Yang guys. Jinon fikir gimana? Aceh tengok sangat disegar lele Yahudi mandung. Agama Aceh kiban. Tapi gara-gara game nyo, kita akan malay di Jino. Di awak Amerika, awak Yahudinya, kamale kita yang awaknya. Cuma gara-gara game